Fatua leta angerenusi da romali berehuhuo maehe andre data honoge dededa. Ya iroroge dedemi ave gera erami fa ohahau dede andre helowalangi sabele moroi bagera erani hafefu bahe keriso Yesu mangandre ita. Baba ebua dedeu lo walangima bagi nete andre ekau ni daaga babu angerenusi taroma lima. Dama ade keu lau kemage hau ni amoni irege maseda guraka hobu-hobu bada romaliu ni fae mau kema iadae. Bade Yesu no mangade daaga. Yaduhu. Taromali lo walangi berehuhuo Migu 20 awalu bawasiwalu 2020 arua tehale moroi bazura matai o fazafele ene ngawua 12 sara irugi zi 20 awalu imane taromali lo walangi i otarai dae ba iberetai ge Yesu ibokai kedani fahania wale tolale mei ia ba Yerusalema. Ave wala oya dania ba makau ya ia satua andre ba ere sebua basangila amahoita. Ave wala bunu dania ia, ave bate susugi dania ia nano irugi telu ngaluo. Ba isebi ia khenia fetero iberetai ge itenawa imane ia mutiba kheu lo walangi tua. Bege nandra uge simane. Ba ibali ia imane kevetero ae furigu satana fangalagu drauge mele fatoutou zomasi lo walangi haso masiniha fatoutou ae fada ba imane Yesu kedrani fahania nasoze dena molo yao bayamu ositengage ia bayamu lu irefania bayamu o edrao. Bazangalui faanau nosonia aetu ia. Basaitu noso na beredao da zaneda ya ia. Hadia saguna baniha na iseda harenia fefu hadia ia ziso baguli dane banate ala ia nosonia. Bahadia ena enibe eniha heli nosonia. So sadania nononiha so khenia lakhemi namania. Avonia malaika khenia babada ibe ezule bazamesana dali buah-buahnia. Siduhu ni wa egu khemi so sazi so badae silemate iregeno ila so nononiha babanuania andre. Tuho daromali lo walangi andre kheda ya ia dae ositengage dauge lu irefau bao Yesu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Natao zomasi Yesu bafaluka ita wa ohahau dede. Da ewehede sasese tarongo bago taluada ya ita samati. Batenga habagine tesisoya ita andre sowehede dae. Dae geziso bagera era zolo o Yesu baginete te faema daromali andre. Dae ziso bagera era nifahau Yesu meso ia na baguli dane andre. Bere mehafa oha haudede ziso bagera era danifahae bawolo o Yesu andre dania vafetero itenawa Yesu me ifaduhu ekhera waya ia lafakau labunu bate susugi nano irugi telu ngaluo. Bahiza siso bagera era Yesu tenga simane siso bagera era nifahau andre. Andre dania imane khewetero Yesu ae furigu satana fangalagu drauge mele efatoutou zomasi lo walangi haso masiniha efatoutou. Nasimane
hadia bahewisa zomasi Yesu babolo ya ia, data osisi baberehuhuo andre. Nanodania aboto badededa zomasi Yesu babolo ya ia, le fare ita hewa ai itaria faluka ita ba makau bazita bai wa ohau dede ni amuala genia kheda babolo ya ia. Hadia bahewisa bolo Yesu babolo ya ia, si fefena o si tengage da uge. Fango si tengage badae tenga da ege luahania le ta angerage botoda ma fa aurida. Tenga da ege luahania le ta angerage zoguna kheda si mei fango hahau dededa. Fango si tengage ya ita babolo Yesu eluahania, fango si tengage o masiwa aniha si sobaba aurida berwolo somasi Yesu. Eluahania solo Yesu tenga somasi ia ni era-erania hizai somasi Yesu. Tenga faamola kheminia hizai si mei famola khemi Yesu. Tenga harenia ni era-erania hizai molo somasi Yesu. Haka te ala ia harenia, bamana i haka te ala ia nosonia, asala le te o aya dei lowalangi baba aurenia, asala le te ala ia nosonia. Tola tabaso bangavua si 25 irugi si 20 aena. Fango si tengage si mane ni falua Yesu me imane, babeya ite rezo masi drao, haso masi drauge. Hebisa ita ya ita banwazo aya, babanga ida haleweda hadia ni faluada. Hadia somasi dededa, masomasi lowalangi. Si manoge bani era-erada. Hadia lua-luania si mei famola khemi lowalangi, bamazui la khemida. Basi manezui, babunga bateda. Hadia famalua somasi lowalangi ni era-erada, bamazui somasi masi ita. Ya ita sama sazame efane mali badae. Hizai bei olifu ita, na solo Yesu siduhu ita, data ositengage ita. Ta ositengage somasi-masi wa anihada, berewolo somasi lowalangi. Si dua zomasi Yesu babolo ya ia dae lu irefau. Folu irefa badae ya ia dae famakau ni tauge berewolo Yesu. Ase selamane refa wa auri babolo Yesu. Refa nilu Yesu tenga haeu hizai famakau fango aya fango sile ege faamate berewolo linama. Refa nilu Yesu da egei nilu ida ya ita solo ya ia. Imane Yesu nalamane bagi sauri hadia nilau bagadolu. Fanofu heda ya ia da hadia babolo Yesu lefare ita hewa aina oya tatauge vamakau. Ya arode deda, na tefakau ita berewolo Yesu le aihu geleda. Na te ala ita berewolo Yesu so hareda ya ia vangurifi no soda. Imane Yesu hadia guna baniha na iseda harenia fefuzi so bagulidane bana te ala ia nosonia beredae na tefakau pototane andre berewolo somasi Yesu boi fare ita meso hareda fangorifi no soda. Sitelu ba afuriata ya ia dae ya muo drao. Folo Yesu badae ya ia dae folo duma-duma nibe Yesu babolo somasi nama. Hadia duma-duma nibe Yesu
bazolo ia lefare ia baba sumangeta kelobalangi. Lefare ia baba ngada. Dozi sangaurasi ia itema esifau faomasi. Itenawa fefu gamuata sila atula, sila moi famola khemi lobalangi. Lefare ia babolo kelobalangi irugi mate yawa badula refa. Da ezi le tola le ta aurifaga na ta o Yesu. So masi ia le tola le to bali o masio de deda. Sifatu bukhania le tola le ta tubuni bata are o da baba aurida. Hezo so Yesu bada egoi so ita. Ya ami banua zo aya. Babolo o Yesu duhu safaluha ita wa ohahau dede. Hizai tenga molo eni era-erada baba aniha. Da ebere wa imane Yesu hebetero ai furigu satana fangalagu drauge mele efatoutou zo masi lo walangi haso masi niha efatoutou. Fa ohahau dede si duhu ya ia da fa ohahau dede ni be elo walangi baniha satule tede babaniha somasi molo ya ia bereda boi faroi ita babolo Yesu sifau fangosi tengaga fa anihada talu irefada baya tobali duma ia kheda bongi maekhe na le faroi ita ba ibe kheda wa ohahau dede sile tebule he baguli dane andre basi mane na no tareik dan aguli dane andre te orifi no soda. Ya mutolo ita lo walangi bada Roma linia andre mangandre ita. Sauha geleu da Roma lime sino otehe gemarongo ia dae ama. Bada maade heu ta nege bada dema da Roma lime andre ba abele da aga baba malua ya ia. Iregele faroi da aga heu babolo esomasi da uge. Bade Yesu Keriso no mangadega. Yaduhu.